1-1 go bontsha gore ga se re metse motshameko wena titi go motho a buela gone gore se le gore a ka bitsa gone gore motho tlhalosa gone gore ra wena titi gone gore se se le motlhokwa sa no gore the match le gore ba approach motshameko ba itse gone gore Cameroon le stop sa Kenya as it stands mona kwa gompieko ke penalty shootout ka go Kenya e di tokotso tse da tied 1-1 go bontsha gone gore ga gona stop se le gore se batla go togela se gone gore se bitele gone gore se tsena mo the second round motho bela ka ntse re tlhalosa wena titi gone gore se se le motlhokwa ke gone gore the match ba tshwana ke gore ba approach motshameko ba itse gone gore o simolola hela nil ba tshwana ke gone gore the approach e no gone gore ba simolola the front foot ba gone gore ba ipitele gore ba henya motshameko go mo ka bo gone hela tsa go mona the coach le gore na tsena maloba le the assistant coach gore innocent morapedi ke sengwe sa ditse le gore re tana re se lebile thata gone gore motshameko ba go approach ka tsela ntseng ja me ga ntse ke a go tlhalosa wena titi gone gore go botoka gone gore re simolola the front foot gone gore ba tshameki ba le gore gongwe ke di French players ba neelwa sebaka sa gone gore ba nne le game time mochawe santse ba ne le tsana sele ba simolola jalo motshameko the match santse le motlhamalo go tswa mo Lebatse Sports Complex tsa kgwele jalo ba tla santse di akanyo itsetlele sentle o ba jalo go tswa ka kwa Gabon mochawe santse ba ne le tsana ka ile jalo gore a etswe ka stopper sa la tla kwa morago ba ipeletsa jalo gore sentse le motshameko le ba sentse ba ipatlisisa mme le gale sala ba ipusetsa jalo sentse ba itse ba itshetlele sentle go tswa ka ko Rwanda ba eng jalo go tswa ka kwa Gabon tloga jalo ka Molenge ka ile jalo gore a etswe ka stopper sa Gabon ba ipeletsa jalo gore jalo motshameko wa kwa Gabon pressure e leng gore mo kgoleng ga sone sentle mme le gale sala ba ibusetsa jalo o motoni go tsaka go Rwanda go bona ra stopper sa Gabon ba simolola hela ka gore ba leke go thola dikota tsa ga bosedi go bontsha gone gore ba itse gone gore ba tshwanela ke gore ba leke go batla le goal ka gore ke yone le gore ka ba thusa gone gore ba nne le tumelo la gone gore ba ka iphitlhela ba buile mo motshameko ga wa go nna motho gore a ka ntse re tlhalosa gore go bona ra the match ba sa Gabon go henya motshameko ba simolola hela ka gone gore ba leke go thola dikota tsa ga bosedi ba na le confidence ba na le the strength ba itse gore ba tshwanela ke gore ba leke go batla le ka gore ke yone le gore ka ba thusa gone gore ba nne le tumelo la gore ba ka iphitlhela ba buile mo motshameko dumela gore na motho gore ka ntse re tlhalosa gore stopper sa the match ba gone go henya motshameko comfortably away from home go mo go bontsha gore ba na le the confidence ba na le the strength gone gore ba ka kgona go just to see off the game ke sengwe sa dilo tse le gore se ka se go tlhoka motshameko wa gompieno mme gape sengwe sa dilo tse le gore ke se lebile the combination play dumela gone gore mokatisi tshwanela ke gone gore a lebelele dikgantshone tse gone gore motshameko bontsi ba rona re dumela gone gore o hedile mme re tshwanela ke gone gore re bone gone gore re na le play e leng gore gongwe ka kgona gore hentsha metshameko ebile re kgone go hetala le gone ka ko the competition ka ko Morocco re bone mochawe ka loto la molema ba romela kgwele peta tsoletse ba tshwarisitswe la kwa ntla itshisa kgwele sa itshwara sentle dithebe sala e mosia tswela kwa ntla feta gona jalo goal kick Kumba ba tshameka le ka fatla sa kgathelwa re bone thola kele ba motsa kwa morago go te phoso sala tlhomile kgwele ya matlho motsamaisi wa motshameko Alain Omotoni e ka ba ungwela go bakaetsa ka botlhala re bone re filwe gore o tla ya ka tselentseng ja mo kgweleng eo re filwe mo godimo ga kgwele ba romela kgwele sireletsa kwa morago sentse le mo karolong e kotsi ka wa jalo phoso
o itse jalo gore dino tse nne tse e leng gore the Mets ba kgonne go di kora di tsene jalo mo karolong ya bobedi ya motshameko seo se go supegetsa jalo gore setlhopha se sa Gabon karolo ya ntlha ba nna dingalo ke tle ke utlwe go te nama tlhogo e dingalo ba nna dingalo Gabon karolo ya ntlha motshameko tsana botlhokonyane go te play on a re bone ba ka bona nno gone fa mo karolong e kotsi sireletsa kwa morago yeah sengwe se dilo tse e le gore ga o se lebelela wena TT mo nako ya gompieno kgone gore setlhopha sa the Mets o ka re ba simolotse ka yone the high press e leng gore gongwe motho nna e soloetse mo go bone gone gore ba e tla nna le yone the approach gone gore ba kgone go iphitlhela ba na le ene e le good mme gape ga o lebelela on the other side gape o lebelela setlhopha sa Gabon le bone you expected the same almost the very same approach o lebile gone gore ba saletse ko morago ba batla go iphitlhela ba nositseng e le goal e leng gore ya ka ntse re bua gone gore it will give them confidence le one motivation a gone gore ba ka iphitlhela le gone gore ba ka iphitlhela ba na le one motivation ono kana le confidence a gone gore ya go dumela gone gore ba ka boa mo motshamekong ga go nna motho gorra ya go no lebela setlhopha sone sa the Mets ka e le gore le bone ba le ka gone go shape ka teng go le ka gone go kganela setlhopha sa Gabon gone gore ba ka iphitlhela ba nositse nno gona go bona ka e leng gore ba kgona go nna that sense of urgency e leng gore wa e bona mo setlhopheng sa the Mets ke yone le gore right go monna yo rra wa itse gone gore he was roped in maybe motho mongwe ka dumela gone gore at the 11th hour ka nako e leng gore we are preparing for this game mme hela ga ka a disappointer dithebe botlhaba jwa lebala the Mets lone sala ba latlha kgwele a re bona go tswa ntshanga mo godimo wa kgwele a ba romela kgwele ga e kitla e tshwenye jalo boseja tshamka bontle le refilwe tsha jalo lash radiakanyo CPU ya the Mets a re bona ba mo kgatlhametsa kwa morago go te phoso ka wa jalo phoso wena Moilenge gabedi ka tatalano go tla re ba mo ele tlhoko ne le mo go lash radiakanyo re filo a tlogela kgwele Odinga Mochawe bona ka motsamai ke tlileng gone fa kgatlhametsa go tswa kwa morago go te phoso lotola molema re filwe ba isireletsa gape e ntse le ene Moilenge Mochawa a ratologa bontle ka batshameki bobedi robala kwa morago Doris Wasende ya ke buile ka combination play wena TT gona gore ke dingwe tse di tse le gore re di soloetse mo tsatsing la gompieko ga gona pressure ra e kalo mo setlhopheng sa the Mets ba tshwanela ke gone gore ba batle di-combination tse e le gore di ka ba kgontsha ra gone gore e re mokalo bo o latelang the second round a bo e le gone gore ga ba tsenyege dingalo tse di kalo tsa go iphitlhela ba nositseno ba ya tlanya le letloa lesego lash radiakanyo ke morajalo ke re kene the CPU ya the Mets ga nke a go swabisa beke le beke radiakanyo kae kapa kae leng kapa leng jang kapa jang ga ke tla go swabisa one the Mets le fela Gabon a re bona ka motsamai ke tlileng go tswa mo thagong e netse re jalo ke re filo thola khela mo tshwara dinoapaletso e ke go ka sireletsa kgweleo ya fitlhela lash radiakanyo a emesentla ya tlanya le letloa sala go aga boitumelo mo Lobatse Sports Complex brilliantly well taken gona gale the corner kick e leng gore e dule ka teng ka ga ene thola kele mme hela sengwe se di tse le gore ba goroga gape a re bona thola kele kwa godimo sala e fofa kwa godimo ga dikota neeletsano ya the Mets sala e tsamaya jalo e tsitsipanya mmele e sala e ntsha Gabon bana ba phefo ga o nyadiwe monisano tse pedi ko Gabon a ba ya tlanya le letloa monisano tse pedi ka ko Gabon
boaga pa ipoeletsa seboaboane fela morago ga metsotso e le mebedi ba kgona go bona nngwe gape the mess. Yo. Bona bontle jaaka na ba sega grass cutter e leng gore bontsi ba nako e tsenya jalo ba tshwara dino dingalo. Yeah, brilliantly well taken gona hale wana TT go nna go bona le ka le the movement ka ile gore o nile ka teng mongwe a ba tshameki ba ile gore gantsi le gantsi ke nna ke bua thata ka ene o ntametsa ga o nyediwa gone gore she's a top finisher o lebile ka ile gore go nne go tsa kgwele ka teng mme hela sengwe se le gore motho o ka se bua mona kwa go mpie gorra go supa hetse rra go tlie the mess ba tla ba iphitlhela ba mo second round rra. Cameroon ka nno tse 4-3 ka thago ya di-penalty seo se raya gore the mess e tla bo e le ba jalo ka ko Nairobi go thulana jalo le Kenya ka gore boetse go baruti ba re gantsi le gantsi rra ke a to go utlwa gote a gote go ta lunch ba go to obvious mme go balala yalo gore so ba sa the mess ba tsene mo second rounding. le pedi jalo the mess le fela Gabon palo gotlhe ya dino di thataro the mess e le nngwe Gabon. Pana gorogile ka nako mo kgweleng eo dithebe sala batla nomoro sireletso kwa morago a re bone lone Sepheo Mochawe ba gata kgwele a e latlha jalo Mochawe ba tswa ka mabelo mo kolong e kotsi on the 10 kgona go ka sireletsa jalo go ka baka sekgotlho. Veronica Mogotsi ba ka sekhutlho sa ntlha sa Gabon. Go ile jalo Obiang Meziu Obiang ba tlhalosa jalo gore a ka se kgone se dilame boseja sentse a emetse go ka sireletsa sekhutlho se reng gore se tla jalo ka Gabon go ya jalo ko go sone Ntshaka rine ba se romela near post sala se tegeletsa jalo kwa pele Nametso Setšhane sa bobedi ka tatelano Gabon sireletsa Montsho Motsama montle Tholakele sala e fenya gape a ba gote phoso jalo mo captain wa stopper se Iog Atoth kgone jalo go ka emelela santse di le pedi the mess of Botswana le fela Gabon. Mwelengu mo godimo ga kgwele paetsa ile tele mo karolong e kotsi Gabon dithebe
nne lo batla jalo refile ba mo tshepa mo lebelong refile tsa kgwela ba kwa ntle Moelengu. ya sengwe sa dilo tse e le gore o tshwanela ke gore o selem go gona na TT ke gone gore re tlhalosea ka the combination play sengwe sa dio ga o lebelela the vision e leng gore e nna teng mo batshameking the way ba kgona go neeletsana kgwele ka teng kgona go bona gone gore tiro ra ya dirwa mme gape ga o lebile mo stoppeng sone sa the mess o kgona go bona gone gore stability ke sengwe sa dilo tse e le gore se kgonne go ba thusa go itlhela mo nakong ya gompieko ka gore ka lebelela batshameki ba e le gore ba iphitlhela ba tshameka mmogo gompieko ke batshameki ba e le gore ba na le sebaka ba ntse ba tshameka mmogo go mo go bontshagala gone gore ba tshwanela ke gone gore ba baakanya gale le gale mme e be e le gore gongwe e ka nna setlhopha se e le gore se ka tsenya ditlhopha ka bontsi thata mo Aforika dingalo e lona go ka betla tsela ya go ka leba jalo ka ko Morocco. Mochawe Sedila me romela kwa pele ba ne ba mtsentse ka fa tlase ga kgatelelo tsa romela kwa pele Veronica Mogotsi sala robala ka kgwele tswela kwa ntle Bisou Kasa ha fetore santse ba eloela sireletsa kgwele ba e ba kwa ntle Bisou Kasa a ba ya kgala Vero Lesh Radiakanyo ba mo kgatlhametsa gate phoso ya ke dingwe tse di tsa di-dead ball situations tse e le gore tshwanela ke gore re kgone go di dirisa wena TT ka gore gantsi le gantsi go tshameka le ditlhopha tse e leng gore di-approach ga di ye go tshwana mme hela o tshwanela ke gone gore ga e leng gore gongwe ga o kgone go nna le the-combination play e leng gore gongwe ka go batela dinno these situations ke tsone tse dio tse e leng gore o tshwanela ke gone gore o ipatele nno ka tsone mme hela ga o lebile gona le Ben 10 ke bangwe batshameki ba e le gore ke dumela gone gore o ka regisa sengwe gone a re bone ke itumetse dithebe mo godimo ga kgwele o etla ditsei di le dintle dithebe fana gore tla dira jang mo kgoleng eo ke itumetse dithebe sala emisa motsamaisi wa motshameko sala biletsa jalo ka thoko Obonet ga mmogo le Moilenge o papa ka lefoko o Motoni fela dithebo sentse a eme sentle go ka romela kgwele ba tsaya romela ka noko kwa godimo ya kgona go bona gone gore the idea was there I think ne a kganyela gone gore batla go etsa ba ka go the far post mme hela unfortunately ha kgona go e loya sente gone gore iphitlhele gone gore e ka tsena gone go ene gore ona ya kanyeditse teng mme hela ke dumela gone gore ba tshwala ke gore di emo tse dintsenyana wana TT ya ka nentse re tlhalosa ke dio tse e le gore ba tshwala ke gore ba nne thata ba di practice gone gore ba ka iphitlhela ba iponetse nno ka tsone phunyega ka lebelo Gabon sale ga nna mo maotong a gagwe ba robala kwa morago Montsho sireletsa masego a Montsho e tswelela kwa ntle feta go nna tatlhelo Gabon mokapitane Yog mo karolong e kotsi ba le Temvero kwa morago bana ba rile ba yutswa Radiakanyo mo go thola kelebe tswela kwa ntle feta go nna jalo
tatlhelo. Yeah, I think ga o ka lebella mona kwa gompieko sengwe sa dilo tse e le gore gongwe se gongwe ga ke ise ke wele sentle ka sone bana TT ke gone gore go na le di-aspect dingwe tse e le gore ke batla go di bona stopa sa the mess ba kgona go di supa mo lebaleng, playing out from the back. That's modern football. Ke sengwe sa dilo tse e le gore motho o eletsa gore a di bone mme ga o lebella gonega gongwe motho o ka bua gone gore gongwe o tsentse pressure e ntsi ga ke itse rra motšhaba gona ga le pressure e le gore gongwe o na e tsenye e le ntsi dilo tse dingwe gongwe ga ke itse rra mme ga go a tshwanela gone gore gongwe re bitele gone gore we are desperate for balls a ka nentse re bua gone gore motshameko tota it's almost a dead rubber ke motshameko e le gore tshwanela ke gore batshameki ba bontsi ba e le gore gongwe ga ba kgona go bona opportunity maloba ba neelwe that opportunity a gone gore ba iphitlhele gore ba ka nna le those minutes mo maotong a bone. Santse ba le marko karolo e kotsi Gabon e tswa jalo ka Ben 10 batla jalo ga o nyadiwe gatwe buako ga o nyadiwe Usenga motshwara jalo ka seraisa offside ba ne ba yotswile the mess ba dule jalo ka mabelo tshameko sotso tsamile jalo metsotso ya masome a mabedi le bobedi tota masome a mabedi mme fela the mess santse ba itlhomile kwa pele ka nno tse pedi tse di bofefo mo karolong ya ntlha ya motshameko. Ke sengwe tse dilo tse e le gore ne re se tlhoka wena TT re buile ga motshameko o simolola gone gore we should get an early goal kana get the goal at an earliest opportunity mme ke sengwe tse e le gore re kgonne go se dira mo nako ya gompieko ke dumela gone gore ga go a tshwanela go nna le pressure ya gore gongwe re batle dinno tse dintsintsi kana ke nako hela gone gore le ke go bona di-combination tsone tseo di-patterns of play ke sengwe sa dilo tse e le gore tshwanela ke gore ba leke go di-replicata di le dintsinyana di nne teng ba leke go bona gore jaaka nne ntse re tlhalosa gone gore ga re a go tshameka le dithopa tse dingwe ra go tshameka le sethopa sa Kenya se e leng gore ga re itse thata ka sone mme re tshwanela ke gone gore go nna le those combinations plays tse e le gore di harologane tse e le gore ka iphitlhela re bonye dinno ka tsone mme ke dumela gone gore re na le bakatise re ra mo bentšhe ba e leng gore dilo tse ke dumela gone gore ba di lemogile gone gore go botlhokwa gone gore go nne le those kind of combinations plays e le gore gongwe di ka tloga di a re batala dinno ka ditsela tse di harologane e seng gore gongwe re nne re tshwara di-team ka counter attack ke dumela gone gore ke sengwe sa dilo tse e le gore re nna re se bona thata re tshameka those counter attacks tse e le gore gantsi le gantsi re na re bona dinno ka tsone. Tholakele o fetotse jalo lewa le ke itumetse dithebe go ka tlhola gore botlhaba jwa lebala bo ka tswa bo mo tshwaretseng Mochawe patla jalo ke itumetse dithaba sa tshware sentle Ben 10 tswela kwa ntle o bone jalo gore the mess ena jalo le bomme ba dipelo tse thata tse jalo gore re kile ra kgarakgatsega ka ko Gabon go te motshameko o ka ko SSKB mme motshameko o le ka ko National Stadium ke fa se kae le go ka tshwenya maikutlo a batshameki mme fela e rile motshameko setso o tsweletse ga supagala jalo gore go bereka pelo e thata go ntse ke dingwe tse dilo tse e le gore di ngomola pelo thata rra wena TT ya o so tsamaya o tsena mo Aforika o tsenela ko teng yana teng o kopana le dikgwetlho rra motshameko e le gore o ne o tlhalositse gore wa go tshamekela ka ko the capital city Libreville mme hela o hela tsuisa ka ko Franceville ba tshwanela ke gore ba tsamaye di-kilometer-a rra gone gore o bona gone gore mo Aforika rra ga o sena sebete o ka iphitlhela o nne le mathata CPU ba di akanya ba romela kgwele ba ka sekhutlho Tatiana Obonet a sekhutlho go ile jalo Odinga Mochawe Shoshong Finance a re bone ka loto la molema ba romela kgwele
e bokoa tatlhelo feta go nna tatlhelo setlhopha sa Gabon feta go kaile phoso ya ke a bo ke gopola kgangwe gona ga TT gone gore nngwe ya dio tse e le gore gongwe ga o di lebi ga ke itse gone gongwe the mess ga e under a lot of spotlight ke lebile ya gone gore setlhopha sa Brazil nako e nne ba qualifyela 2012 AFCON go ne go tsogile dikgang tse dintsi rra go tlhalosiwa gone gore motshameki Jerome Ramathokwane he was unattached at the time a sana setlhopha se e leng gore o tshameka ko sone mme gompieko ke lebile gore setlhopha sa rona se na le motshameki se go fetse motšhao e leng gore le ene she's unattached mme ga go ise go nne le medumo epe gone gore wa e gongwe a biditswe mo national teaming dikgang di nna dintsintsi a ke itsera ke dingwe tse e le gore gantsi le gantsi ile le go na le go kgatha thata gore a gongwe setlhopha sa Brazil ke gone gore gongwe go na le spotlight se se ntsi mme ga go tsena ka ko the mess gongwe o itha le gone gore ga go dilo ka bontsi gongwe ga di neelwa attention e ntsi thata le gone gore ga di itse bangwe ba utlwa ka wena jalo gore motšhawe ga ana setlhopha ka sena sebaka o itse gore ba ne ba kwadisitse ka ko lefatsheng le la ka ko Equatorial Guinea dio di skida ba tsamaela sentle le o mona mo ditshwantshong tsa gago re filo tholakele mme ene dio tsa gago e ne di bankangwa ka bona ko ba Mamelodi Sundowns ba ne ba kgona go ka duela matshebetse ba madi a neng a batliwa ka kwa Equatorial Guinea mme motšhawe ne go ntse go na le dipupo jalo tsa gore ga United e sentse mo lebile mme fela sepatše sa gore ba sentse ka kwa Equatorial Guinea e be go pala ke yona kgang ya gore jaanong e le gona go ka fetsa sebaka sena a se kwadisitse ka kwa setlhopheng sa Equatorial Guinea ya ke dingwe tse ke diemo tse e le gore di bokete wena TT ke dumela gone gore setlhopha se e le gore ne ba se ba kwadise Malabo Queens ke dumela ya lo rra ka ko Equatorial Guinea ngwa ditlhopha tse e le gore gantsi le gantsi o nna o se bona se tlhagelela mo mmepeng wa Afrika ga o bua ka ditlhopha tse e le gore gongwe tsa bomme mo Afrika tse e le gore di nna di le ka go dira bontle lebelela setlhopha sa Mamelodi Sundowns o lebelela le bone Malabo Queens ke ngwa tse ditlhopha tse e le gore gantsi le gantsi wa di lebelela garogile dipelo ba lebile motshameko ba ipitsa gore go fela ka tsela ntseng jang e le one banka ye ya Gabon romela kgwele santse leng kwa reng e kotsi seletse ko morago lone tholakeletso sa matlha ba tla jalo dithebe ba kgaola motsamao Obonet offside ke ntse ra itse ke a di bona ra di-combination play tse ne ntse ke bua ka tsone ga o ka lebelela bontsi ba sebaka setlhopha sa the mess ba tshwara kgwele kgona go bona ga o nyadiwa dropa a nna a simolola a tshameka kata gongwe a tshameka the number 10 role o bona and wa radiakanyo a tshameka e le the false number 9 ke sengwe se di tse e le gore gongwe o kgona go se lebelela gone gore setlhopha se ba leka gone gore ba batle different combinations tse e le gore gongwe ba ka iphitlhela gongwe ba ba berekela go a ko pele Violet Boseja santse ba neeletsana the mens na lo batla jalo le radiakanyo ba kgaola motsamao Moelengu ba jalo ka dithebe Lash radiakanyo monisi wa ya ntlha ya the mens na batla jalo sala ba kgatlametsa Odinga gote tatlhelo the mess dithebe gote ya wa tsa kgwele sentle motšhawe tla ba Gabon ba go ruta gore ba di latlhela ka tsela ntseng jang go emejalo Moelenge bene jalo mokatisi wa the mess tlhalosa jalo gore tshamekang kgwele
le neeletsane. Yeah, ke dumela gore le bona ba itse botlhokwa ba patience play stopper sa the match ba tshwanela ke gore ba leke go diga makgwafo rra ba leke go tshameka ka e leng gore go motho na soletse ka teng gore ba na le cushion e ntsi thata ba tshwanela ke gore ba leke go aga dikgole tsa bone ya ka ntse ke tlhalosa gore they should find other avenues tsa gore ba ka leka go bona dinno mme e se gore ba tshameka bolo e le gore ba tlwaetse ka yone ke dingwe tse dio tselo ke nako e le gore ke dumela gore ba tshwanela ke gore ba batle ditsela tse ntse di harologaneng jaaka ntse ke tlhalosa ke dumela gore le ene mokatisi re Saulus ke dio tse e le gore gongwe o di lebile gore o tshwanela ke gore a nne le tackle from behind. E le jalo Kasa Lilan o na ipeletsa gore kgwele ne o dumela gore kgweleo e ne e dule motshameko a ba sa mo fitsiamelo gone fa a ba re tla ke robale ka ene. Tackle from behind. Sala ba lebagantse matlho mo kgweleng eo. ya gore go bona gore ga motshameki wa Kasa wa stopper sena sa Gabon ga ka latela kgwele ra o latetse ene dithebe go no go mo ke mo e leng gore gongwe go dirile gore dithebe ya kukege mahatlhara gore e ipotsa gore go dire go ka tswa a dirilwe ke gore a dire ba ya tanya leletloa ya boraro ya motshameko se ke naledi phatsima jaaka ngwedi mo fifing phatsima jaaka ngwedi mo fifing a re bona ka motshameko ke tlileng dithebe rometse kgwele ba fitisa tlhali sala ya hapana jalo le Komba sala ba ipeletsa ba Gabon fela sala ba ekwala 3 the mess le fela Gabon ya khona go bona ke nna ke bua thata ha o le the number 9 o tshwanela ke gone gore o snife this kind of opportunities o itsa gone gore di gole di kana di floatela mo boxing o tshwanela ke gone gore o nne le that thinking ya gone o itse gone gore you got to be able to know gone gore o tshameka dikgwele yang o iphitlhela la haka in most cases o itse gone gore you are the number 9 go beile mo go wena mme ke sengwe sa dio tse le gore o se dirile bona gale ga o nyadiwa ha o mo tsenya rra o monela those kind of opportunities ke dio sengwe sa dio tse le gore o go nela the goals so tse le gore wa se tlhoka ha o le mokatisi o dirile hela jaaka ka tlwaelo rra mme se se teng fela ke gore Gabon ntle le sepe fela ba tlo netefatsa gore motshameko a tsela gompieno ba o feleletsa semmuso kgwele e tlhomile jalo santse ba e tlhomile ba romela kgwele santse le mo karolong e kotsi ba ya tlarela kwa morago boseja tlopinya e ba kwa ntle masego montsho e ba kwa ntle montsho tatlhelo Gabon di le tharo the mess le fela Gabon to beile jalo o biang fatshe wena lone phoso sala mogalaletsa ka karata e sorlwana lone ga o fetoge karata e sorlwana lone ga o fetoge ga wa tshameka o biang sentle
a re bone ka motsamo e ke tlileng gone fa sala go eme mo kgweleng eo bonga moelengo ga mmogo le ntshaka ba e tlola re bone moelengo a ba romela kgwele Sedilame Boseja. Cool, calm and collected. Wana TT ke dumela gone gore dino tse le gore ba se ba dinuse so far di tla ba neela yone the confidence e ntse ke bua ka yone gone gore jaanong ba tshwanela ke gone gore ba kgone go aga dikgwele ba tswa ko morago ba lebelele dio tse dingwe gone gore di-aspect tse dingwe tse e le gore ba iphitlhela gore gongwe ba bisa mo go tsone gone gore re ba go tsana mo the second round e le gore tabe le crucial ra ba itse gone gore mohenyi go tla ba iphitlhela ile ka ko Morocco e ngwaga o tla mme hela ke dumela gone gore ba itse gone gore ba tshwana dio tse dingwe ba tshwanela ke gore ba leke go di baakanya ka gore ga go tsena mo round tour ke ha e leng gore o iphitlhela teng le gore dithopa tsotlhe they're in desperation mode gone gore ba batla go iphitlhela ba ile ka ko WAFCON o itse gone gore sethopa sa Kenya ne se seo gone ka kwa maloba mme se dumela gone gore ha ile gore re ntshitse one of the powerhouses o bua ka sethopa sa Cameroon gore gore re ka tsamaya ra go khosa another major upset. Bailes samoga kwa morago motshwara dino ebile le mokapitane Boseja ke se go fetse Motšhawe lona ga o fetoge Masego ke se go fetse sentse go tswa Charlotte Mess ba mo kgatlhametsa kwa morago ta motshameko wa phepha khona ka ifenya CPU lesh radiakanyo o batla phatlhalesh o bona lone botlhaba jwa le ba la ro fetola lewa o na e batla fela hapele ha gagwe e lene Setšhane ba itlhophela go tshameka go botlhaba jwa le ba la batla jalo dithebe Gabon tla edisa tswela kwa ntle Maitumelo Sedilame Boseja motshameko wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka kwa Aforika Borwa. Ke o tlo bua raka ka radiakanyo le ga o nyadiwe ra ba dule maloba ha ba tswa ka Aforika Borwa ka le gore ba ile ka ko di-Cosafa qualifiers ba dule ka ba dirile leina gona ka ba togetse leina ka ko Aforika Borwa rra ditšhabatšhaba ne di maketse ka e le gore ba tshamekile ka teng re gona go bona ga o lebelela ene wa ga o nyadiwe ke mongwe wa batshameki ba e le gore ba heletse ba iphitlhela le gore bana ba nosa o mosi motshameko le motshameko. I think she was just unfortunate in the last game, which was the final game against Mamelodi Sundowns, where she couldn't even score a single goal. O bontsha gone gore no go le dinga mme gongwe motho o na le bila gone gore ne le kganya le tsapa o lebila metshameko e le gore ba e tshamekile ba tshameka le dithopa di tshwana le bo Green Buffaloes o kgona go bona gore e nnile nngwe ya dio tse e le gore ne di taxa hela thata mo go bona. Sedilame ba romela kgwele yo ke yone banka e le gore dipelo di a rutha fa ba leba jana o le kgaka jana o kgona go ka lemoga bana ba phefo mo go bone o kaiwa phoso o ntlametse ga o nyatiwe ka kakaretso Mosedino di le nne e le ene jalo ga o nyadiwe moraga gore ano se dino di le pedi ka ko Franceville. Motšhawe ga o fetoge ba ja ka botlhale fela ba e latlha Sochalo ka Montsho ana sala kgetlha motho
sireletsa pagapa e etegetsa kwa morago Setšhane a re bone ga o nyatiwe ba le babedi mo go ene go na le mongwe o rapaletseng fatshe fela mo dikoteng tsa ga Boseja Amiranze kgona go ka emela jalo Amiranze tswa jalo ka Vero Mogotsi re jalo re lebile metsotso e 40 e le metlhano fela gore motshameko ye bokhutlong ntle le ya tlaleletso CPU Lash Radiakanyo ga re bone Lash gore o tla dirang ka kgweleo sala robala ko morago ntshetsa kgwele kwa ntle Liliane Kasa sala dise Radiakanyo sentle se le bonye se kanar Lash Radiakanyo ala mo tshwara wela fatshe a mo khoma wela fatshe looking for the mess me ala sengwe sa dietse le gore gantsi le gantsi o nna o se lebella ka ga ene the skill e leng gore o na le yone ra le tlhaloganyo de o ya kgonang go e dirisa ka teng Lash Radiakanyo ke sengwe se Nancy ba eletsa motshameko morago sala emeletsa jalo balatedi ba ka kono Lobatsa Sports Complex ya tlanya le letloa ba eletse Khonefa le mogile jalo gore motshwari dino dile jalo mo dikoteng bona Nolo for the mess 4x4 yeah a ba ipoeletsa ra se ba se dirile ka go ka bone ka kwa ba nosa dino tse nne gape they seems to be enjoying to score more goals here so wa sa dietse le gore se sa balatedi ka kwano monate ra ke one gore dino di tsweletse ntse di a bonala ke sengwe sa dietse le gore se botlhokwa thata mo balateding ga ba se ba tshologetse ka kwano ra gore dino tsone ke tse ra di bona re gone ga le mme ga ke itse one gore the idea ne le go nosa kana the idea ne le go crossa ke dumela gone gore seo seo ga ke itse ra se salang hela ke nno ba re nno ke nno ra Lone tlhakwelela batleng a re bone la tlhakgwele benten ka ile phoso benten go tawa tshameka jalo ntshaka sentle karolo ya ntlha ya motshameko Nosedi di le 4 e le go tsweletsa se e leng gore ba se dirile the mess ka ko Gabon fo bane ba nosa dino tse 4 mo karolong ya bobedi ya motshameko ba gana ka kgwele Montsho sa kgona ka buisanya sentle motšhao ya ga mmogo le sedi la Boseja mo kgweleng eo mme fela bana le teng Montsho ka sireletsa ba ja monate ba itumetse ba ja dikoma Sekhutlo go ile jalo Obiang Jesse a ba romela kgwele tula ka tlhogo kwa godimo o romela jalo kwa godimo Victory
Munisano ya bone ba eletse batla dithebe khona go bona TT gono gore ha o lebela stopa sa the mess ya ka o bona mo thora rita ha ba tse ra kitso re go ha le go nka tswa go diragetse mme ke dumela gono gore ba tla re bontsha ka motse mo iketileng gore go ka tswa go diragetse mme hela se le gore gongwe se le ke re ka go se go tlhalosa ra ke gono gore sengwe se dio tse le gore ke khona go se bona the tactical discipline le gore ite mo stopeng sa the mess ke sengwe se dio tse le gore o tshwanela ke gono gore gongwe ba phopothelege tarra a bone ba tshameki gono gore ke batho ba ile gore ba ka ba tsere ke ka ba tsere instructions tsa mokatisi ba tsenya lo mo lebaleng a re bona le metsotso le thola khele sala ba le ba kgwele ba eletsa e feta fela mo molomong wa dino thola khele na re metse kgwele metsotso le mene ya tlaleletso ya semmuso e fedile sentse di le nne the mess a re bona dithebe sireletsa kwa morago Mochawe 7 Tolakele ba romela kgwele sala sireletsa a le nosi Doris Wasende ba etsa ba kwa ntle Doris ya go lebela stopa sa ka bone wana TT sengwe sa duetse le gore gongwe motho o ka bua ka sone ke ono gore ke stopa se le gore ka ta ga ba ise ba kgone go neeletsana kgwele sengwe a re bone Lesh romela kgwele sireletsa kwa morago bontle Tolakela ba e fenya gape ba tla go ka mo leka a lemogile gore ba eletsena motlhodile le no ba tla jalo go ka motlhola Montsho kwa ntle ya ke gona go bona sengwe se dio tse le gore ke se dibile gare ga lebala ona TT ke gona gore gona go bona the captain wa stopa sone sa Gabon Kasa a le ka go bua le batshameki gore ba dire makgwafo ke dumela gona gore go lemogile gona gore ga ba ise ba kgone gore go neeletsana kgwele sentle mme go lebella gape the match on the other hand jaaka ba goroga the mesa dithebe a ba romela kgwele 1 2 3 4 5 Benten just Hauso mo lo batse o kwa kae ya botlhano ya the mess ya gagwe ya ntlha ke itumetse dithebe batho ba tla bola batho ba ne ba yotswile the mess gone fa dithebe a tlhaetsa jalo mo tshwara dino a Gabon matlho rata go tswa thata mo dikoteng tsa gagwe yeah brilliantly well taken gona ga le ka dithebe gona go bona le ka heleng gore o kgone go tsa kgwele ka teng gona go bona la gone gore the confidence is there mo di-playereng it's flowing mo di-veining tsa bone ke sengwe se dietse le gore wa se tlhoka gone gore they seems to be enjoying that goal first ke sengwe se dietse le gore o nna o se lebelela gape gone gore ga o le mokatisi o batla gone gore batshameki ba kgone go enjoya ba kgone go itse gone gore go nosa ga se ga di-playera gongwe ga se wa the striker hela le lola le batshameki ba e le gore ba tshameka ko mahukeng le batshameki ba tshameka gare le gona go nosa dinno mme hela ke itumelela ga ka e le gore o nositse nno e le ka teng gona go bona gone gore the idea ne le kganyela gone gore ke batla go tsaya ke ba bolo ka morago ga net that was quite clear matlotla sala tlhomile jalo o moteni motsamisi wa motshameko metsotso e mene ya tlaleletso Lesh Radiakanyo sala kgabaganya batshameki ba le babedi monisi wa mme wa botlhano dithebe ba e beile le ntsi mo go Lesh Radiakanyo fela di le tlhano the mess le fela Gabon ra nthuse go bala ka kakaretso ke bokae
ha ke itse ra gore ka swara ba tla ntsha rola ditlhako o bale tse matlapa o bale mme fela di a go ikhutsa ka tse lentseng jalo di le tlhano the mess le fela Gabon ka kakaretso di robongwe the mess e le nngwe Gabon ra diakanyo ba eletse monisi wa nno ya bone Lash radiakanyo just number 10 Gaonya diwe just number 20 ba ileng gore ba ne ba re no sa metsi ba ileng gore ba ne ba re biletsa jalo kwa khoneng go ka itumela dino tse tlhano tse leng gore ba di nositse fire ga se dino fela quality goals yeah confidence boosting score line ke sengwe se le gore motho ka bua ka sona mo nako ya gompieno gone gore the mess tiro e hedile se ke sala ka ke tlhalositse ra gone gore tiro e hedile mme o lebela le digole tse le gore di nositswe ra ka no ntse o tlhalosa ke dino tse le gore di kgatha le ithogela thata ka le gore ba dinosa ka teng go bontsha gone gore ba le ka gone gore ba bone gore that confidence a e ka nna teng le ga ba ka raga ba le konta ga di 18 ke sengwe se di etse le gore gantsi le gantsi ra o batla go nna o di bona mme hela motho o ka itumelela sone seo first 45 minutes gone gore ka ile gore ba kgonne go sameka ka teng mme ke dumela gone gore the second half TT the approach should be simple ke kganyela gone gore o tsenya batshameki ba ile gore gongwa ga ba ise ba bone game time thata o banela those minutes ya ka ntse ke tlhalosa gone gore le bone ba kgone go nna le that confidence gone go bona le rata ka ene go simolola ka teng ra gone gore sopa sa Gabon ke batho ba ile gore ne ba batla gone gore ba nne le any goal ya ka ntse o bona those attempts ka nne ba ditsa ka teng melan they were quite unfortunate gone harra ke gona le gore no ya ntha e dule teng ke sengwa sa dio se le gore ne se kgadisa thata mela ke itsera gongwa ha le gore in the second half the line up go ga e go change thata ke dumela gore batshameki ba ile gore go ba ta ba isi ba nose ba batla gore le bone ba nne part of this goal spirit e le gore re bona mo teng e le gore re bona mona kwa go beko re tsena mo half time ya le gore dino dithano ke sone seo ke bona boitumelo ke ene mo kateisi a re wetsa maikutlo ko tlase le neelane kgwele mme seo sa ungwela jalo the mess ba kgona go kanosa dino tse tlhano mo metsotsong ya ntlha e 45 seo se tlhoma jalo the mess kwa pele mo motshamekong o mme le one matlhasedi a ileng gore a nantsa go nefa ba eletse a ba tsa kgwele a ya tlanya le letloa ntle fela le gore na re wa cross na re o dirang se sarang e kwa morago ga letloa yo ke ene mo katisi o itse jalo gore o tsena fa ana saletse kwa morago ka dino di le tharo mme seo mo ke sone seo ba ne ba sa nna fela fa ba Gabon le bone fela na ba ntse ba iteka mme fela ba fitlhela jalo se dila mme boseja a ime sentle go ka sireletsa mme ka sena sebaka a re eme gone fa mothwetso re boele jalo kontlo kgolo kgaso re nela jalo kemi na o se fimo ke re kemi re ja mona